Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Aldrin, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan nga Aldrin. Aktibo ak ang miyembro dagiti bikers dito'y lugar mi. Saan ka naasam arumrumwar. Ngam inawis nak ngami ni Megan iso ang nagbalinak nga aktibo iti grupo mi. Nuadda nawaya nga oras mi kini Megan, rumwar kami nga agbike. Gayem ko ni Megan, ngam iti panaglabas dagiti aldaw, akanayo na panagkadkadwa mi kini Megan, na inlabak maten kankwana. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Aldrin, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan ka no arumwar ita ni Megan, Aldrin? Madi ka no tibagbagina. Isumat lagaya madi na sungsung-batan dagiti awag ko kankwana, nana. Kayat mo kadi akasarita, taayabak. Wen ko ma, nana. Kumusta ak man tigayim ko? Ala, umunag ka nga rod barok. Sa bagay, kunanamot kit day, ano may ka dito'y balay, agsarita kayo, no saan ka nga agap-apura. Kumustan ti Riknam, Megan? Trangkason samot daytoy Aldrin. Idi pa'y lang amin kalman ama ditirik nak. Anya ti kayat mo akanen? Apay? Igatangan ka Ala, kat kasanon nga di pa nagbike mo. Siyempre, priority ka lata. Mabalin ka di matabaybayan ka? Awan ti may baon ko dito'y balay. Iso asigiman nga rod. Igatangan nak. Kan, anya gayam ti agas mo? Tagatangak? Ay na, o sige, mabitla ang tailistak. Agyaman nak tay may ka ha. Sa anak pa ngamin ang nagtumar iti agas. Tawan ti maibaon ko agumatang. Isumat lagayam asaan ka asimret. Tagsakit kamot gayam. Naimbaga kon. Asino, tinang paimbagkan ka? Siyempre, nagtumarag iti agas. Kasta aya? Ne, adaawag mo. Ni Aldrin. Hello, Aldrin? Kumusta ka, best friend? Mayaten. Simre ka kung dito'y trabaho. Nasayat man to kasta. Ay na, madanagan akan ka? Si Kamat. Simple lang nga gurigor day jay. Agananat ka Saan ka agpapa-arbis? Yes, sir. O anya, mapalin ka nga agbay? Agpaimbag ka pa Umay kan tulat tadagasen, nunaan anayan ti pa nagpapiksan. O sige nga Rod, saan ka na-disturbuan, ha? Bye. Megan? Oh, anda ka di pa ibagam? Awanan. O sige, bye. Okay. Apay nga awan I love you na. Anya? Uy, apay ko mga agay love you Kas damot relasyon nyo. Ay na, friend. Agayim kami laang kan ni Aldrin. Oh. Agtrabaho kakit din. Tila pang panunutem. Close kayo ka ni Megan niya. Agayam kami laeng. Kanayan kayo mat ngagkuyog ngagbike. Imposible mat saan ka ama in love kan kuha na. Kat no nagpintas. Kinapudno na. Anya? May ninlabak kan kuhanan. Kunakon kay. Ngam, mabayinak nga garam. Apay kumamabayin kamit. Best friend kami ngamin. Anya kumangay ti dakis na, pards. Kwa? Adalag pa'y. No kasano ngagdato na kan kuha na, pare.
Megan, adda bisita. Asino? Nanang? Ni Aldrin. Oh, anya ka na ti kagara na. Ay na, umay nakakano pa siya rin anak ko. Nanang, saan nga agar-aram ni Aldrin? Agayim kami laeng. Ay, kunak ano agar-aram. Saan? O sige, tain naksangwan. Oh, anya da ito eh. Sabong, para kan ka? Amok asabong. Ngam, apeng ikan nakiti sabong. Ha? Si Kamet? For friendship. Ha? Nagbanglo. Megan? Mm. Ako umay ko ibaga. Sa anak makapag-bike inton bigat. Ni, apay ngay? Adda nga min seminar mi. Naskan nga atin darak. Kasta ka di. Mabalin mo lata ti mapan. Wen tao may dakdagdagasan dagiti daduma bikers. Kasta ka di. Wen Aldrin. Agan anad ka day talang ti bagakan ka. Agyamanak. Kan agyamanak diti sabong ha. Magustuhak da ito eh. Ne, apay ang nagaduti tao ijay. Anya ti aray bungbungan da. Ay, ada na disgrasya, biker! Naskan na matulungan. Anay ko, nagsakit ni Saka. Miss, okay ka laang? Tsak, makadakder. Ala, tulungan kan. Agyamanak. Tumakder ka. Inayadim laang. Anay ko, nagsakit. Adain tugot ko a first aid kit. Agasan ta deta sugat mo dita tumang mo. Agyamanak. Marco, Agyamanak. Marco. o anya. Nasakit pa laang deta sakam. Medyo. Ngam, mabalin ako na panawan, Marco. Saan ka mabalin a panawan, Megan? Angam, pinanawan da kan dagiti daduma a bikers. Sigurado ka makaawid ka na sayaat. Anya, Itulod kan iji balayo. ngam, Saan ka nga agrason? Ada sugat mo. Isuasaan ka abay-bayan. Jak naawatan dyan yung text mo kanya kidirabi eh. Asino niya lalaki anam-am mo? ni Marco. Kasano? Na-aksidente kabayatan ti panagbike ko. Isuti ng tulong kanyak. Anya ay tilangan na day taamar ko. Natayag kan pogi. Pulis ngamin. Kat, anya ti panagkunam? Ay, jak man amo. Intulod nak ije balay. Kalpasan na, inala na ti cellphone number ko. Sigurado, type na kadayjay. Ay na, kapampanaw na pailangan. Inawagan na kadakos. Ay kat senyalisan aday ta, friend. Sinyalis ti. Kursonada na ka. Pustaan ta. Agaram ken kadayjay. Aldrin, ay umunag ka barok. Saan na nana? Umay ko lang dagasan ni Megan. Agbike kami. Kat no nasapa mo't api manaw barok. Napanda nagbike ijay kadwa na anang dagas kan kwa na. Adda sa bali kadwana? Pulis ko na naman. Anya? Ala, kamakamom ida. Kapampanaw dalaan. Ang mga no agkikita kayo ditadalan. Nasakit pa ka di deta sakam. Saanan, Marco? Inikat ko pa ikit din ati bandage na. Nasayaat, tanagbiit ang nagimbag. Mapantag mirinda di takantin ang malabasan ta. O sige, Amok ang mabisin kan.
Ni Aldrin day chay ah. Aldrin! Mom, day ta biker. Wen, gayam ko. Mabit lang ha. Aldrin! Megan! Up. Naibagta na abutan kayo dito ay. Umay ka. Agmerienda tayo. Yamamukan ka ni Marco. Sino ang Marco? Umay ka at yamamukan ko na. Saanan? Agawid akmat laeng. Ha? Sigurado ka? Wan. Inton maminsan to laengan. Okay nga Rod. Unak man, no boyfriend mo day jay. Gayam ko laang. Isutikad kadwak nga agbabay. Kasta ka di? Bakla? Ay, saan? Lalaki ni Aldrin. Masaktanak ko maadagos, no boyfriend mo. Ha? Apay ko maamasaktan ka. Megan. Nalab at first sight akin ka. Marco. Kaya't kung agaram kan ka, no awan ti agungat. Mabalin ka di? Mabalin ka. Apay kitin asaan. Sa bali mutten ti kadwam nga agbabay, Megan. Jay mutten pulis. Wananang. Ay, busy nga min ni Aldrin. Saan nan amasangot ti agbike? Agar aram ka di kan kaday a pulis? Wen, nanang. Ay na, kita anak ko. Ang mga nodamot asawa na. Baro pay laeng, nanang. Inyam amunan kanyak dagiti kakadwana. Kat sigun ka dakwada. Baro kanupay laeng ni Marco. Ay na, no siyakla am aysa. Kay kayat ko ni Aldrin aparaken ka. Ni nanang mat. Agayam kami laeng kan ni Aldrin. Agpatinggalaangan dita. Saan kayo magkuy-kuyog ko ni Megan Wan pare. Mabayin ako na makikuyog kan kwa na. Nakita nga dakad kadwa na Nataytayag nga mitisi ka. Panagkunakat boyfriend na dayjay. Anya? Apay anak ko nam dayta. Wala tayo di nakita kida kan nakaholding hands da. Kanya ngay, masaktan ka na. Sikan tumo ngamin. Nagwayaan idi. Di ka man lang nagharam kan kwa na. Panagkunak. Likliklikan na kun niya Aldrin. Apay anak ko nam dayta. Una, tano awagak kat idupon na ti cellphone na. Kan, di nakmatan dagdagasan ni Jebalay. Kasano adagasan na ka, kat adamotan sa bali amang dagdagasken ka. Apay amasapol aliklikan na. Akas lakit din gumurgura. Amok no apay. Masaksaktan. Ha? Apay ko mamasaktan. Adda siguro na limod arik nanaken ka. Ha? Amom friend, masapol nga agsarita kayo adwa. Jakman amo iti dayjay nga Aldrin no apay nagpaidestino iti adayaw. Jak amo asabali gaya man ti pagtrabahuan na Di nakakadiawawagan. Saan matan? Ay, nasaktan siguro taddan boyfriend mo. Di mo lam mo. In love kan ka na jagayim ko. Kasta ka di. Imbagakan ko na iti nga garam. Mabain ka numay. Kanya nga ita. Inununaanan ti sabali ti armen na ko mababae. Ay-ayatan ka, Megan. Isuakayat kong agkasartan. Anya? Saan tan apabayagan pa ay? No talagang ay-ayatan nak. Agkasartan. Apay akas na saan ka naragsak iti jaya ni Marco ng agkasar kayon? Jakman amo, friend. Sapsapulag ti presensya ni Aldrin. Iti mano abulan asaan mi apa nagkita kan panagsarita. Namiss ko. Ay, kasano dahitan? Sino tiyag paypayapay iti labi? Ne,
Nimot Aldrin day chay. Ha? Ala, imay nakabinisita. Ingkan, kasaritam. Pasensyakan, Megan. Jak amo no anya ti bagak. Ado ti rumbang nga ipalawag mo kanya, Aldrin. Apay akala at kalatan abimanaw. Imbatin ak matlatan. Pasensyakan. Nadamag ko ngamin nga dan boyfriend mo. Dayta ka diti makagapo, no apay nga imadayo ka. Ay ayatan ka, Megan. Dayta ti makagapo. No apay aping manawak. Apay adi mo imbaga idi. Tapno na amwak tirik nam. Mabainak. Mabainak taggayam ta. Diyak kaya ta madadahal ti panaggayam ta. Wan gayam. Nag-propose ka din ni Marco. Wan. Nakasetan ti kasarmi. Sikat ti kayat ko, Aldrin. Sikat ti sapsapulag. Megan. Mabalin ko nga ibabawi ti amin. Ay ayatan ka unay, Megan. Ket pakawanan nak. No jak na ito rin tinagpudnukan ka idi. Jak pagarupan nga agpada tagayam itirik na. Aldrin. Ngampanag ko nakat. Naladawan ti amin. Pakadadaalan ti pamilyayo. Ken pamilya ni Marco. No sana matuloy tinatulag na kasaryo. Iso nga. Uray na sakit. Rumbang away-awayaan tan ti tunggal maysa. Best wishes, Megan. Saan nakabalan ti riknak nga atindaran ti kasar da Megan kan Marco, Mr. Lonely. Amok amasaktanak, iso asaan ako na nagpakita, taging gaita, aklunek, nga agayatak pailaeng kini Megan. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Aldrin. Pagayam Aldrin, sayang, ta saan ka nagpudno idi. Da kayo kumaitan kini Megan. Angam, rauman ka, gapo iti panagpabusoy mo. Nga uray no ay ayatem, ngam kas iti nakunam, para iti dua a pamilya, in sakripisyom ti panagayat mo. Adaman siguro pagbabawyam ita, ngam saan ka nga agladingit. Kunaan talaengan, asaan ani Megan, tinaikari, aparakan ka. Dumteng to, ti talaga a babae, aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Aldrin, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.